O abdade abi cha ofele ife wodromo ochi ete esa e alogo e bani na wo ikon ni da bonu wo fi oleje keji wo ba he sempe wo ke ayen komo adwen o machine no pe wo yon komo ye bi ene no wo dwon ye ni wona ekome wo ke wo kutukwe amlike wo habia na jo ngene wo ke ekonkron hu eba ni ke bo yo ne antibake ehisen momo Facebook ekemi ye be ye jeme agbene inye anti Mary ye mam la man fe for me le un ehese ye teli ye hin momo le ke no le chen ki jona kemi ye be ye ni ofori le un ekemi ye be ye matai ko ni ami Facebook nka me ye jeme la ka no bo mbo mode ake oba share o hamoko ni o share o hamoko mi cho le ken gbe ne no me Beku TV nichi sozo happy birthday yo wanyombo ajobo ne hambo wala sekele no fiano no ba chunwe efe omaje yo abrade abi mene wake ekon eba bonu wakasi oni eda chamoko ni moko achemoko mene moko ba bia ke mini ya no mene wonwie bu kengahi mini yo wu kengatein wasande gba ne no ne okeyo epote gba la shin hin lemle ni oke o he fatalote gba la shin lemle yen no fe no ni eba bibo oke aya bi onye awo no fe no ni aba bibo oke aya bi onye awo ani neke gbeno achon akegban lo onupa ike keji o she gbanlamli bote mo babo di enche bomode ake obahi o plete bi ane okeyu ehinsin ona ifatalo ke bibo noku oba ke eya inye awoje eya bo onye awoje ke noku ni ikebu ngbasane ye oba ke oyabi o mami dan ani leke wie mone eha ni gbala ya no ani eha ni gbala so keji eha ni gbala aya no alo gbala aso benole te wogba wo ha ten ni bi tamole keme eha ni gbala jija eha ni gbala wosuo eha ni gbala fi obasa tamo inshoke ye insho olewie ano abriada bi ni ko mene otiye ni wosusu one ani esa ake keji oke ohe fataloye ni ebibo nokue uba kela keshi eabi omami leke gbala ne te woba cheleten inyabi imami gbala alo nunkeyo gbala magbele tetefone ni bon ochon odwemo ye leke sane ne ejake leke sane ni wosusu ohine ehani gbanlain egu gbanlain efite ekomemi he afite non shikeji wagbele pa ni otra ni oke osusumo bape mokoni egbanla eyejo mokoni egbanla ni mi yodin mokoni egbanla efe pasa tumo inshokei ni minkumo nga wo wie mo ni oke baba eba ha ni igbanla atamoshi impo kaji nunko ye ni lakan ji boni efio otwa ke o nga wo wie mo no ke baba ke ehin ebe ehe no ehin baba ehe no shikomempe keke
Before back, eba save a marriage. Egbalashin le, eba ye eboa. Nye he wono wo yo biye. Ni nye no wakeba chuni. Ne wo. Watete fone. Ni mo fe mo. Atra. Ne trejomo. Ye utinehi. Ake. Ke oke unga. Ye gbalashin lemliye. Isa ake. Ke awie. No fe no. Oba ke ayabi onyawo. Ke je nakan ayale. Anokwaliye. Eye boabo. Ewo. Mabi MCRB. Na meke. Telefo yi boy. Ashwe. TV enye bonafe. Ni ocha. Ni oha. Sajinye aheto. Yo. Ye boy ne. 0274 32 4331 0274 32 4331 Cha ni bon ochan odwemo ani esa ake ke oke oye fataloye ni ebibo chika alo ekebususu ni ahie oba ke lake e abi onyawo mambi meneji nyedwemo yeleke susumone chani owo mokunga bonafe ni egbala akafite ye boy ekon 0247 0274 324331 0274 324331 Cha ni ochen odwemo ye susumone he no nike yo ebute gbalashin lemle ke enga bilenoko enga kele susu noko here eba ke ayabi enye awo ani esanakan ani ejagbe leke agban lo leke aboteyo gbalashin lemni be ke balela kan mi maka keshi debo gban onga shimo o ma mi ni gban onga meneji osusumo yene kesane ne eja ke maybe gbala ejija maybe gbala efe ikonkro men ke bon wosusumo ke chomo noni ba chon ake meni gbala ejija ne gbala ba anye damwe na de no lo meni he na me shigbala ame ba shi lo tra no chonjemo nunke yo ni yo gbala shin lemle nike yo ekele nwie no fe no ne ba bile e ba ke e ya bi enyaho meni ji osusumo ye tra no di ojomo Jiboy ekon matimiye 0274 32 4331 0274 32 4331 Cha ni ochon odwemo yesusumo ne ake ani esanakan lo keji oye fatalo kebo ngbasane alo ebibo noko oba ke anina onye awo ani ejala kan lo ablari abi Jiboy ni ichene cha no chon odwemo no ni fiona kan isa
echakuchon ni wo ye temen agbin juro ewo kebia ne ofi eche ni ongake bonwie ni oke ongake eyabi omamie taflache meniche ochon meniche oyu ohiye aniche akpajiyo teme kenyeme wagbele phone line se twa ni oke osusumo aba twa ni oke osusumo aba yele kegbe no mawo shaye mefen anga ake kenoko ni obi nunke e fatalo ake yabi mami e te obi nuni okele atashi no okele awie de nakan aya agbanla de nakan nunke yo hin oshin boni afi ni amigbalashin le anye aye emu sikenye awoko jibo ni bo neke ni ne ka ke ebu ebeleke oncho ngona e shayo mba no fi ya no mi owa agbanla shayo nke owa agbanla shayo nke owa agbanla debo agbanla oha obile kemo obila keji egbo ani ehin ame egbonyo bumle je igbala machine le mi sane ne ke baba habo be febe ejake ke efe na kan ewa ehani gbala adamo enade no ehani gbala aya ehin ewo epomoden ake eke enane ba machine bona fe ni gbala anye aya ehin oblaya bi ke oblaya bi ni ejeje no ano sign de pote gbalashin lemle te agbanle ahate kesande e ba o kan on follow ni amedamona kesande e ba o ke ma o follow e lo be no le make bo ake o shekute o sheku chichiche o sheku mokonike egonti kun okomi bo wo modern ake kesani e ba oke onane ba machine bonafi ni sanie anye aya ehie keje na kan wo wa gbanla ni gbanla aya ehie nya ni wo bo awo wo modern keje wo bo wo modern gbanla ba aya ehie feboni ete yin ewo nunke yo ni abote gbalashin lemle atanpa da ni ko ngake bo wi loko e oke nya bi imami oke nya bi imami oke nya bi imami anike ofie na kan gbala e yahin alo e base nyeme ke cheme ablade abi ni ko wo blublu ye o machine no ba woke yibo egbele no bona fe nye twa ni nye hanga wo yeleke wie mone ya bi inye awo ya bi inye awo ya abi inye awo ya bi inye awo yi boy ekon machitan ekole pako obata teli ehin pako oba Facebook ote YouTube ni obana ni kase mone wie moji nu nike engayo nike engabile noko
alo ekele susu no kuhie keke eba ke aya ni aya bi enye awo ewo won bi ake leke gbalane ani ebanye ehinsin lo keji ebahinsin alo ehinsin ye meniji odwemo yibo edwele tele yen twa ni ochon odwemo yibo di 0274 32 4331 0274 32 4331 Shikome ekon 0274 32 4331 Kocha ni ochon odwemo ye otine ake ehi ni ninu ko enga ake nono kemiwo yani oyabi inye awo meneji osusumo ablare abi wogbele ma ehanye Wombo waitwe ablari abi mine sismo oyoye leken oti ne ahi no pote gbalashin lemle no fiya no oke ayabi onye awo ani esa nakai ablari abi ani esa nakai lo miriji osusumo ye otine esa ake waya bi onye awo alo waya wo hie ni keji waya wo hie te wabaya la ahaten te wabaya la wahaten te waya wahie wahaten eye odin tra ni okay wo agbasande yehi yo ablada bi wo ba fo wo israel ni waya wo ba ke wo ba wo kesande gba ba cha no ni bona fe ni yibo obomode akoba acha no chon odwemo yesusumo ne iwo wonfo wo israel ne no ni wo ba Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced BaseVite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. BaseVite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With BaseVite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Grade A Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion,
career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Great Aim Academy on the Atamills High Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Great Aim Academy. We see passion and excellence. Are you looking for a media house for your upcoming events? Welcome to Omashi TV Production Crew, a digital station that offers live event coverage such as conferences, parties, corporate meetings, weddings, and live streaming on all social media platforms. Soft copies of events or production can be made available upon request. For further inquiries, call Omashi TV on 0536 772 262 or 0244 425 652. Omashi TV Production. A drag swing man can mean share. Ghana bi gamanti asia mi bi fe ami kwenye kemba asaga ni fe hunu o ya he strut wi bona fe ni bi ni gba me ana woke amane bo aba foma bi ayin ke amla lo bona fe na amla akwe ni eyi ebua ni anya kesa ni ke chine ni fe o ya e ko me woke akutu nkwaro ma fi assembly members na asan gba te o fe lo ante woke police fui alo o che me ni me ayi abua ni onye no kesa na kan fi mo yeah ora don Inka police foi. Ke wo kwani na agbako ye bi ene. Eke wo sa wo. Eke wo achu. Je amepe. Popa uji nke popa bibi anokolo ifia kwa. Na kan le won wo kan majanche bele won na saniba. Na agba yin wo titriji gogota ni. He ni ekole ni jo ami echichi ye. Alo ni jo beje meni sa kwa na chunwe ni. He ni ekola ma chunye ni esa. Alo ndi ko na fe egbe ko mano na ehin. Ele me nefe okapa ni gbenu o asaga ni fi mu ato igbeja mi odigba de nje e ba yin abona fi ni o fe be ke ha ni keni fi mu ni asaga ni fi mu ba no da gbe ipanyo ka se me ni hu le mi ye Omashi TV no ngbe ni o dai afute kofi meji mo ni yo asaga ni fi mu ni o chan. Hello, lovely viewers. You are all welcome on the program Fingerprints. This program has been designed to help you know how to create your own business, including livestock, farming, banking, selling, and what have you. I bring to you entrepreneurs who have made it, who have the skills and ability to help you know how to create your business. This is where you have the experience to create your own business. I'm your regular host, Mayor Dai Afote Kofi. Catch me live on Omashi TV every Tuesday at 3 to 4 p.m. The program will be repeated to you on Saturdays 8 to 9 p.m. Okay, she died in a Kenyan children. For you be a lulu or machine or what to him, Mabumishi. Some bono, we catch a yabalake, Saka for she came. No more Jim Monibiane, Isake can and Yamashineka, no near no fair, coca, Safu, Nekaji Bonisa. You are Kashi, Akoleke Mini, Okokate. I'm a friend of Mobini. Chekumi. Thank you very much. Both NPP, NDC. Will belong to one country. That be you. If they are finding grievances and those things, they don't understand themselves. So why not? They should send it to High Court. With Omashi Morning Star, Niji Omashi Lebi Mwamie. Okay, stay informed, be entertained, and inspired with a dynamic team of hosts and experts.
Abladia bi wami hanye sefen ake nyetashi wote waidra shraw woba wakanye no yo machine no wakanye gba asane waka bie ne wo yo nkomo ye bie ni wo dwon ye bie mene nkomo ye le ni kan bie twemo ni woko ne woke no ni ke enga ehinsin no fe no ni nu yo ba bi le ba ke aya bi enyawo no fi ano ni yo ke nu ba susu ye e ba ke ja e abi enyawo ni won bia ke ani lekendo ko e ba ni gbala aya no lo alo mini ke baba gbala mini shinhile ni baba gbala shinle mi noji woke yi boy ehwe telie hie ni otra ni ke otra keke ochon osusumo ye leke ni kase money yi boy ejin 0274 32 4331 0274 32 4331 ko trape keke oke osusumo ni yo sanene eba rewo keji ibalela kan kenklen loko ni wonaji ake ajie yoe kenme afa nuwe ejie enga kenme afa ike enga efe noko no fe no emami eweda no fe no ja emami eweda nun ni oke o segbalam le botemo keji nekenji de ya no to ni o to kan ha o he ake okwa bote gbalam yin me no le make bo akesin o gbe sin onde enyesin o seko mo ni sake eboti ogbalashin lemle esa ake oyani oyakase ni ikon dani oba gbalashin le yo ne agbe na dani aha apleto niji certificate be no ba botemni no ake o set ehabo eji ake je meni pako ame akase ni nganga bi ni abutiyo balami si chichicheme meni amele omo je pako ayana ya kase ni yem no iwo ke wo bute gbalashin lem ni yen aha wo gbalashin lem ni golo ne wo make wa ke si beni oke onye awo efe otini mo yen ke no fiano aya bile min ke wa ke si o fite gbala no fe no akawo ba wi you seek for your mother's opinion before ni keji ofe na kan mokobile no kele hinhie oye obuale uhani eya ehien ke balela kan no ni ji enyo sande gba fe ni abagba asu fe asu ni abatoe be ike bei ke natamo ke kandemo bagmana shinlemni eja ke o pe noko we no fiano ja o follow ahe epamida inyemenum inche atake inche kwen ni bo mitowe beke na shine mi ke bo ake gbe no jie gbe eye ebu abu
keji oba kuo se ekon gameke keji oshi ni okuo se ni otoyako je tomoni iwo ani oyin aba ohe no shikome pe ni o elishi keji ta flate o boye gbalashin lemli yen ni oyin achen dani nu afema eji ake keji okena kai gbala yen ahishin keya je na motu alo keya nano eneke na tamoba we mo ine sa ni onga yu ofen ke ete e ya wie beno ba na ina e ateshi impo e asa o follow eja ake no fi ano oke eja ayabi onye awo iwo ke ewie ahun ni tuye kete mwenfene eke no konkron baba iwo bomoden akeshi oba chake ne bi ahin no ne chano ji ake keji ibale kai gbala ni me ye nyon ya na ya gba ke eba fe me yi eten gbala ni agba eye ipoa gbala ni me ye nyon potiomi ni agba keke eba chon me ye ten gbala ni agba te agba le aha ten no e wonye mi no makebo akishi be ni oteke alo be ni onye no eye ebu abo mi ni wo bo kenye gbalante e aha onye awo no iwo no fiano ni ongaba ke otra oshwe tebele je onye awo no gba je le ni okele puti okpa la shin lemle osakoe no ko ya gba osakoe no ko puti gba la shin lemle en ma ke bo ake gbala ke abotemi akuse gbala ke atemi akuse aba no iwo keji oba to onibijo gba ni oba kwe onibijo gba gbala mi anu nyame iba fe ogbefa no gbala emi anu nyame iba fo gbefa no se ko tashi no ke dabida fe kwen nyawo iba sha awobo ta flache de ba je fun awobo eje ake onye oke onga asusu gbalai okelepe ke ibale la kan emoke yeli trust begba la shin lemni nuwe yo he bo ye bo nuwe nwe oba he le ye bo kenkle po he yo ye eji ake ko he ohe olo ye o ka keshi oya bi onye awodan bona gbana ni me yeten gba ke bale la kan he mo ke yeli kokura bemli
no nye ekeyin afo engano yo nye ekeyin afo ewu no eja ke yo le akeke ekewu ya susu ni ai ne ke ewu ye nkomo no e ba ke la ke se ya ne abi e sha na ingada ya no ya bi ingada, which is very bad, very very bad. Many wo ibale la kan and yo sako e no ka we agban la and yo sako e no ko ya agban vie monnaie ya ha me fin tete fin ake keji ole ake otoyi ake uya bote gban la shin lemni ni ole boni afio ni nunke nga agba sande ni aketo shi ono je akeke sande e ba e abi o mami e be ma wo bo nga ne ma ke bo akeshi ku ose ka bote gban la shin lemi nkra kashi no wo kashi ni owo eja ke gban la shin le e beke ha ya bi mami e mami ya bi mami eleke yo e mami leke yo lo ye ha ni wokwa na ya eja ke bale la kan e ha ni hemoke yeli aish ni ke la kan hemoke yeli e bejeme e ha ni gbanla bioshi e ha ni gbanla e bioshi ni ke gbanla gbesi e no ko be na ba fi ye hidon teshi gohino teshi gohino ni obio he ake gbeno no ton ni oya ani eye ebu abolo ani ewabolo bodi enche kwamo no ni fi oyegba na mi kwamo eni gba na ete ashe ya bi mami e ani gba na esenshi e ko me yegba na wi ne ko me ya gbo ena na die nyo na ke bote gba na mi bi ane e asenshi na ni e ko me yegba na wi ne ko be ma gbo ena anye me kuose no chonga no kala ata shinye gbasani nini biye ne fite ye gbana shinle mi ni asa ni eye emu ke ibale la kan mene babo mene tuwe ni mene un babo mene tuwe keke gbala ni nyebote mi efe akono keke eba me komachine keke mokono pode yin amba kwenye nono ni amegba na lejogba ni efe akono ke wochenye mo hinya ni efe akono ke wonyu mo hinya te ofe oyi eraten wo hwe je akeke me yenyo ba shinane ame pute gbala shina ma fe komi ame ba yishi ame wala bi abo fe si bi ane te wona agbana ekomi wo ha ten te wona ekomi wo ha ten ni chon ake bi ane gbala ni aboti yomi efe kokron moko boti ogbala silem de kwa ke se sha eja keke ewu basani ewu ba ke la ke ya bi mami dan kwa ke unu susu ni aye e ba ke ya bi mami dan impo
keji eba ye shika yenundi enu ba ke iya mami je eba bu shika eh minisa nene ta flache ke shika mo won ba ka ke se yani no mami lo kesi kamo nwe oba ke la ke e ani na onye awo lo inye mi nubo sane mbio keji oba ke ake e ani na o mami e be no le yi bo ejele teli ehin bo modi akọ ba cha ni osusui yale ke yani na imami e keno ko chake kura eba hani takpa ni ye yo ye gbalashin le mi egbe abakami bede no ba yo yen shon bene yo mba no yen shon ejake ya bi mami e efachon e si ka ke bi yenyo afi komiye no chon ake bodi enche oke ohi fatalo nyesande gbamle yeno fia no fe mu teke eye emu shikeje na kai before back at things will fall apart nya ni wokwa awose ni waya wonye kon bana da gbinke yo gbele na ewie pe benunta we ha le edwemmo noni yo mobo ne ya re ofefin ji ake I want to give my opinion. Yo keji oko dwemmo baba ke ono oba sike e agbele na ewie no aw ani waya bi mami mami ye efachon mami ye efachon ke bale la kan te ba fete no yo ke ewu agbasane e pesande gba ko ni ekele ba agba communication if is zero itake may enyon ni communicator so people communicate ni ke nke bo ngbasani ye oba kenya ya bi onye awo ya bi oshimashi ya bi obintin no ni yo dole fefe je ake oba kenya bi onyanyo e onanyo e ke bugba ekole onalake mene miwe hiano pe si yegbe kokono bo yo un e bo nakan ko wu ka bo wie okay iya bi mami dan ko wu ka bo gbasani e okay iya bi imami dan okay no boti ogbala sin lebni ni osa ni ole obo no kele ba hin si ha no sheku enu ko ya gbala no sheku e no ke o ya gbala menu ele kuose no kuose e kon ejake kele ke yin to na nyeke ya gbala alowo ka boti ogbala sin lebni je yin to papa ni ba ya bu awo je yin to papa ni eba awo bo modern ake uba takele ken yin to ne keke no fiano eye emu kati onga kebo wie
Allo owukebo wie ni boyo ko ya bi o mami dan. But it means you don't respect your husband. Owu e no kele yo. Obu lo ha no ko kele fe. No e no kele yo. O kele fe. Yo e no kele yo. Obu lo ha no ko. Echa ke onye kan onye awo no. Le eba ye ebo apo. Hey. Die ne kan ke ya agban la e. Die le kan ke gban e. Ke bale na kan e. Inyemi no, inyemi yo. Ke ibale na kan e. E ha ni follow e atwa ame gbe ko. Gbe ne sa ni akekpeto ame gbe ya he. Keke akeba pete igbe. Kun shayo abatele. Shayo e ba don keke ake shayo mene igbe. Keke beno ba na ke shayo print Italie. Atale ye tun din. Ashaye konklon. Si keji wo yen ba ba wo he no. Ni wo ba na ke si. Gbanla ni wo yen mi yen. Wo ke wo follow egban. Wo ba ya wo yen. Wo gbanla ba sere. E ba sere. Ni wo ba wo ya wo yen feleke. No. Keji ota owu onga ke onye. Ke bule an onye. Ke ikebungba saniye. Ka kela kesi eyane oyo ya bio mami da. Ka kela kesi ya ishka ye mami de da. Mi no yo. Ni mi no chon. Mi ne sande ogba. Na ra. Atankpa. Eno ke ya agbala. Eno ke takbala cho enshien. Bo gbala ewo shi anya ache. Ni ka ache nwe. Wadan. Ba fefla. Wanyanyo ji ba shon ye wada. Desi ye. Blank pa. Anya bi onu pa. Inye yo. Wakene e ya agbana. Wakene ya agbana yi. Eja ke le kan agban le. Benu ele funfun. Enele esabu. Ene sabu kra. Ewon yo. Ani owu abu onye. Keke bugba sande ka kela ko ya bio mami dan. Kele pe asusuwe. Ni eye epua. Ke bale na kan. Eha ni shishi no. Ke twenjole. Ke eko me femo. Ke no ya. Hion gbalamle. Ni gbala yo emu. Ejake. Yo. Esa ehe. Ake e bagbala. No. Esa ehe. Ake e bagbala. Inyemi yo. Inyemi no. Tane no ke oyabi o mami. Oyabi o mami. Mene nga wo komeni yo ne. Kegbi no ba teshi no ba ya no nya wo ebeje me na mo ayabi e kon. Sande bi mo ne. Na mo ayabi iya bi nya wo. Amishika ya mami je babu. Agbene ko mami ebeje me. Namo baha. Namo sande ayabi. Ablade abi. Ayaye fe. Wasande bi mo ne. Keji onye awo beje me. Namo sande ayabi ekon. Nyani woke ene awa wokotokuya mke wahabi ana. Ni woke ba wojin. Keji
wanya wo beje ndon na mo sane ayabi na mo ekon abane na mo ayabi lesan show be efe baba ho denche be efe baba ho denche ijake mofia moke ayabi enye awo kenya awo ebeje me namo ayabi ye nya awo ebeje me ewo namo ayabi achon wo mo na ba bi lesande namo sande ayabi mokobe ewo ni mokobe mi ke bo pe oba bi woni sa inke bo pe wo ba bi isa show abele abi any wakeni kasimo ba wane kasiche opelenje ma wule fi wo dromo ni oti ya logo ne isa ibani na wo ikon wo ba ke aye nkomo o machine no wo ye nkomo ye bi ene no wo dwon ye no wo na ekome ke wo kutokuya mene sande bi mo ne keji dane o ya bi o ma o nyawo ni mene ateni nyawo ebeje ndo na mo sande ayabi ne me chon le kengbe ne no mi ha sozo ye weku tv mi ha le happy birthday long life and prosperity. May the good Lord enlarge your territory. Like I know me denche mi ha imanye me lenche imanye ye ni chumomle ni actually Emilia ye Copper eye ifomo gbijuno emi nyomo ajobu ne mo intentwa amne ni no fiano na hwe ike shanga ochichi me fe ni mi ye ame fomo gbijuno ye nyon na mi ye insole mo ke fa ipa moji ake afi abofe ni amena nyomo ato na kan afile no echo na kan afile no ni e multiply amejo mo na kan benis ye eyesight multimedia ni amefe chuchu mi abo happy belated birthday nyongo ajobu ablada bi yo ochi alogo neba e chofiledi si chokle nyempo mawuledi kanyu mo fe wo drumo no chi sa e alogo ni eba wake ayengomo adwen nyeke shia kwemo juro